Tricycle Village Ambulance neza koresubwa na munonga okutwara abakazi benda omu marwariro no kwirukanza yabo bona abarikuba nibetaaga obujanjabi bw'amaani ahari Kampala International University. Ambulance ehirwe aba HK Properties okurabira omu Rotary Club eyambarara okubutura eby'amagara omu baana hamwe n'abakazi. Mukozesege yamba abantu banyu n'abantu twahoje abakazi n'abaana nibo main target donatinga village ambulance yo kwenda ku improvinga amagara g'abaana n'abakazi omwanya gwonka abakazi n'abaana bagira oburemezi bukurga zahanga hari ni step inorutangwa rw'amaani nka community age ahabwa kuba twine transport namba yo kubanza abarwire abakuremerwa mu byaro bagira nibabura kubargayo. And I want to promise ateji ambulance hatumagiriza municipality. The management is total responsibility of the municipal council. Ishamel Mitoma, President wa Rotary Club yambarara arabwira abarukurira irwariro eriya Nyamiko Health Center 3 abahirwa ambulance yo kureba ngo tebagishombesa bitoke. Kandi hati bushenyi mu by'abahinzi b'ibitoke twenda kuturanye incakare kandi ambulance na weyegwira bitoke incharge yako kuba ni umukuru w'irwariro ngo bitoke bya incharge yatamwe bitoke nga bwene ngozere program njya kurita abashahwa bakibira abantu shukana na pressure babagambira status yawe ngabona umuryecho nyina abantu basensitizing mbagambire kubarija ko bari abakibiri babagambire mbereho batagira umutima mbe kandi bakafu kandi ubwo tubyo tubatambira rufuyi batakozereki. Irwariro rya Nyamiko Health Center 3 nirizarisa abakazi bari hagati ya 15 na 20 buri kwezi.